otumi enya oba awo afa ho afan free afi utiemia obema bi wo no mo a oni Obia wo pen na the fact say oni Obia wo pen ntia here result in here dream fertility clinic 90% of nkrofo bad dreams in Nigeria, 90% of nkrofo bad dreams in Nigeria referrals. So be awo no aka kire obi say me ko hawo eno na ye de adwuma dreams eno nti yenye dede bebre. Now bad dreams are appointment nti yenya mre maw because the whole day to me book appointment nipa 2 and 3 pe send be ya from on pa by this time I share adwuma asi e kopema nwumre be pon na bi nipa miensa yenya botra bo ro nipa due ni ma wura wa wodi ma wura obema o spermatozoa nu ma check ye hunnie koso nyina se eye den na koso saa ne ama no na nyame adom so no ade bia e koso saa de no de se eya do onom kwa de a yebehunu ni enya hunu so kwa de a eto betwa tie number no 0599 555 220 0599 555 220 0597 225 388 0597 0597 225 388 and 0597 225 389. Dream Fertility Clinic pe and a West African Traditional Alternative Medicals Award. Omabo Mabaso consistently for 3 years in the set the overall best fertility hospital in West Africa. Overall best fertility hospital in West Africa. Enye matra makoya semu enye jekona kohwe se bi ebe adwuma ena na menu ebi num wadru we bi ne emane wo ye nti wonso gine konum bi enya no na ye ka wo ho. This is a possible surety way a udu ono ma eye by force eye automatic se e wo se wo na ne enwa wo ho na ye fe ne se wo ba wo no watwa bra na wonam 45 years a o cost 50 60 na wo pese wo biom no oba dreams a yetimi ma wo san ye bra biu na ye san timi ma wo biu tini enye event say Diana American. The reality of Dream Fertility Clinic ne say ade bia fa wo ho de u your barber one power person was san wo. The provider say you have the energy and the capacity to carry baby and also back to akita kwara wo yefumu e de ahode ne nko ade a dreams betimi amawo Mr. Otimi Dream Fertility Clinic say oba or menstrual problems, menstrual cramps, menstrual premature menopause. O de wono wo obi wono ma me no obi afisi a wono bepem se wonya 30-35 years ni ombu ni sada. Minimum obi so a obu ni sa obu once a just another 6 months. Obi so wono ma the whole of the month no obu ba ko pekenya embabio. Sad symptoms no Yankupon nyansem no. These are signs and symptoms of infertility. Yari bi no ba nipadua no ma any symptoms. Unimu a unim. Into unimu a because we dey normal. Ade etimi ma won ye den your ba se buoni nkoyi. Into utimi a number ni 0599 555 220. 0599 555 220. One boon sa untumi ho. Inse buoni nkoyi a untumi ho. Obi wono man kosia hoto ne premature. Obi wono ma ofa aduro bi or insect aduro bi mri bi atwam e de ye na abortion bi e de prevent pregnancy bi sa aduro no aba be ye part of the body no enti sperm nya du dipadua na sepa na sperm no akele ahoden e wo mu akele spermatozoa no na nso na sa ba besen sa niam we nyina a lot of niam uhunu na unim tie yes unexplained infertility unu kura ko hospital yes oh mu ye okay obema ni okay oba no si okay still awomba 1 year 2 year 3 year mu na mugusu koyi 1 year mu na mugusu wi 6 months mu na mugusu wi mesraw Dream Fertility Clinic na ma me ware ye ada me ware ye no sa abosum ni mu na me wo ye sa abosum ni mu no o hye me boka kire me say obema ma wo me first born me se me pe oba me wo oba me second born me se me pe obema me wo obema san wo obema on my birth month ti me 6 March and me ba be ma no se 8 March ba ye nyina di kwaku Dream Fertility wo everything na your friend na wo
Misro, and ye ba near dear ye matter, ye mount a drew gallon back on out their quasim would be kunku kitu ebi. O dear Esho bag mudi, Obia credit so call Oko power and a baby. Frenamba na media mowi. Misro, so teamy, na on walk, now one good dreams, now one friend and bay, now ugusu nampa boom, Nyamibe who say, oh problem because Nyame or namnipa soon or sap problem. Into who teamy. Wasam na meka on pine na nyame ati e na ode number ya ma ofra kwan bia so bewo na ya to bedin bi mentrance oboni mentrance enye mentrance mamanfo nsresro enye mentrance nko amanfo bedin to wa bre wato omu wato diaper enye ko dream fertility clinic udu hono a awon okwan bia so by force by hook or crook e hono manya matrama kwa ya zema by force e wo se wo me dey number no to janama sorry who friend number no your location any appointment time any day a bit ma be share doctor no you be ma sa time any day no pepe obeban untrans current delay time sansa your appointment inti pa abrofo bebo ro ni peduem abrofo wo a wo twa scan ye lab check ni peduem do bo suko ya ma me ankasa nso a oya kofa ba Ghana ha se kofa abrofo ne ba ya ono kura ko sa problem for over 8 years na abrofo ihia no na ne ono awo afa no ho afa ba na omo ne na trans ya ko school asua de a kire ne ama no da yi na no ne abrofo yi wa ha untimi nko ho ankasa won ene na wo de awo ni peduem number no 0599 555 220 0599 555 220 0597 225 388 0597 225 388 na 0597 225 389 0597 225 389 Dream Fertility Clinic onso akwalabesu ewofie afiwe ya right Final Paul that in Kasama for my Dreams Fertility Clinic and in Edin Commandant 28 minutes after 7 a.m. here. Now experience the ultimate in comfort and luxury. What the Ofosu Plaza Hotel? The Ofosu Plaza Hotel, your Kofrodia Eburi, and Afia Dental. Kofrodia, what the chamber botanso. Eburi, I say, Adenta Frafraha. Your comfortable and luxury rooms will hold them up. Conference room for all your conferences. Salon Papebi, swimming pool, local and continental dishes. Now, Sabekebi will be Ofosu Plaza Hotel and Tupe Hotel, Papa Padre Joe Home for a conference and a relaxation there at the Ofosu Plaza Hotel. From 240534 05 8834 020 7979 461. The Ofosu Plaza Hotel. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Give us speak capsules, premature ejaculation, sexual weakness. I want to tell you about Kumabwa. We here give us speak capsules. Give us cold capsules on Straba. I am Tim Howard. I give us cold capsules. Give us a barmy shot. I don't know support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and I feel John this. That's to be a pharmaceutical shop will be a Benyabiato from Petty Farm 0543 222 470. 30 minutes after 7 a.m. here. So maybe I tell say I want you on pony. I'll pay more than 1 for. That's what I say.
Anidaso Obia. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Obia. What would you know? You show Christ Anidaso Wɔhɔ amount. Obama, baby Joe, good morning. Morning, Hitman. Bibi abokodian. About the another Roma. And Anidaso Wɔhɔ. Yes. Sambi imagine. Major Sabako. Bibi abokodian. And I perceive a dim comocacra and ye brentino. Ye bonte na fe ye matia for some bremna and coma ye dino. Ye renafi one minor into me fan into my penfram. Sambi Mopambo Ghana. The year experiences is here no. Sesidino. And $1 no. Atuto ye. And a question I'm able to say, as Ghanaians, CDA and $1 sikasam atuto are we benefiting as Ghanaians? Boye, ye nya so mfaso, and I see ye nya so mfaso. Sami bi, maminti wa no pay. Rakobra medase ene ekwenjaro na yensanso enchia ye listeners ni nyina DJ Ghanaman ebutum ewo Betray station hɔ no biem enti anopanya benhira no Tomi so tie pa Tomi so etie ye efri ebli jankama ya menhira mo nyina no pani ye listeners omutie efri achichi ne benche nyina Rakobra asɛm ade ato hwe no ɛso pa ayasɛm a emu edu na yefri himpo ne yabedu bebia yedre na sɛ Ghana fo enti yemfa ne sɛ sidi ne yedie ananya sa na US for no mudu o $1 dia san ka de nka ye chi asema ka de nse emfa mo na nso enam hihye pa ya anye ama ye ho asoman no enu nti dende se sidi e kofo mo dollars e ko soro ne ade a o man yesi abenisi apene every say niam ahodo aya na ye di hu dwa wo man mu ha no aya ye kra e di fra mo no ne enu nti last na metekam no bibi sese na ade nti na mokora mo sore amusi sidi de $1 akosro nti no monti ase na maboa ye de no odwene ha wonti ase bi go Ghana na ye di sidi nti ye ha ye di empa take no musa no so some as we speak now on our Facebook page and a yes cedi to $1 rate no so see an okuta 1 Ghana cedi and as okuta $1 no $1 a 10 Ghana cedis 44 pesos. Okay. 10 Ghana cedis, 44 pesos. So on our Facebook page, and I pay in the dash one. Okay. Enti wo hwe cedi no ene $1 ho asema na ye kana. Brakobna. Ade we nyina no ye hia good foundation as wo man. Ye hia fapem papa. Se Ghana ye nya fapem no na ye ne ye gina ye na so wo man a. Amama ya hodo aka o musika emfa ye ho. Se Ghana yenya yetumi ele good foundation to honom ema ye ho so man yesi ye fie ya to ye mbo ase etwa fapem no ema na ye kama amaya se sidio ye mfa ho do ewo mi se ne ma bi wo honom ma ye be kra de fra mo de but enya dodo sa dependency on sa foreign goods no ena de abedu bebia ye dro no Omana ye timu no ya adwen se ye ne ankasa ye mmoa ye ho asoman ye betena se na de bia da no kobrane ho kun obefa so obetwa ne nyonko nti ye mmoa ye ho asoman e ba ne sen e na Ghana natural resources anyakopɔ de adom ye ne ntumi nane ye ni na ye add value to it na omana ntumi export na ye nso ye nya sika mu otu na ye mfa ma omana ho brase de bia da ye de Yenya ne ya tam no road ko de akoma abrofo nse monye na monye ne ye na monsan fa mre mfa metwa yen agro ene ye di si wo man enie efitiri mra sidi na ho den sha asisi gina na so na fa ngo bo ekofom no ade aba kwa ese wo man nyina ye de ani ade akire no
ɛyɛ ahyɛnkafo ɛyɛ nokre ɛfiri sɛ ahyɛnkafo ɛbɛto mu bom a adeɛ baako a mu de gyina so to bom titiriw paa no ɛyɛ fango enti sɛ fango no bo akɔ fam de na we are expecting say at least yɛ ntin so bo no bɛyɛ den ɛbɛkɔ fam ba yɛmfa ne sɛ we no ɛnya fango nkuto bo na yɛate so na mmom no Ghana cedis so ahoɔden na ayɛ den akɔ soro ɛma US dollars ne so ayɛ den ahwe ase yen dwedi a yedie no dodo na aka se yekofa ne mane wa monone na eba o manyim enti aye o msa Ghana sika na de kofa ne mane wa monone a aya na yesika na akoye kuma bi kete nti eba sa e ma on kofa ne mane ba o ma adjust price na mane bo na nkosoro mbeboka enu nti na dwadifo ne kiremu a o mo hwe dollars ne ho ndo mo didi dwa e ma Ghana ne ma bo yeden ya me adom US dollars ne nso dollar na hwe ase enti Ghana cedi na nya hoden endi sika aka na osesa bebre de kofa niam wa mono na so abete nansen ananya sa ne tie okay enti se so atede a yemi sesa Ghana ni omama no wanya so mfa so ana me nyina mfa ya dwen nkwa drivers ne kuto so efi se sabe enya fu anu nkwa na bo akofom na mom cedi no so ayeden eso ate enyumeku ahodo aka wo manim companies ahodo mo kra na ma di fa no de ba no mo ne ma bo no eso atia na ena okoto refrigerator fridge ne bo no ate yemisa se obi koto television set ne bo no ate na ukwadwam ekoto ntoma ekoto atade ekoto kotu ahya ne bo no eso ate anase dada na ayasma mi bisa o materials ahodo a manfo kofa manfo koto e de ye adwuma okuruma no eso ate anasa de etia na tia na guta fo mpeni fo na okuruma mi bisao guta fo mpeni fo okurum hanom ana afisa na para meka bibi PURC fo mpeni fo omo okuruma se mate so ma beye potopuru nhia mudie omo mo ho nya ha omo che ene say ebi beka se ene yekofa niam no eba ye ne nsan ye endi niam na nsan ye ne yeteso ebeboka fine penifo te sabi se wudi kan wo court a woni bim ene say se Ghana fo beka ya efri 2018-19 to 2020 no me kwakoto television set mamadanfo ba ko nasco 45 inches ba ko bra me ton 1,150 cedis. 1,150 cedis. But enyenko bisasa ne bo no ye sen. Won be ka kire se cedi no ene dollars na ho de ne nyepe. Enti Ghana cedi na hwe ase. Enti price no mo adjusting the boom prekope. From 2020 ne ma bo hye ase se edwa na bra kobra ye ntumi nchini bie wo. Se America de ko no sa na efro sa. Nyame adom. Nanka abruwa yipuma kwam nanka ja niema eka ho bi factors ahodo ma na ma bo no kosoro no nka eba form de a nanka hu behia se di ordinary Ghanaian no benya so mfaso na so meke se no kaskala osu abrobo timdi otim de atia na te Ghana ni nya so mfaso bia adentra adwadifo no ntumi nka nkyira ye se niema na mokofa ye na nsan ye ntemu ntumi ntisu ye no amonya adwen efiri se emra na sidi na numa gu ase no mane ma boa ya den no o ma moto ne ma ne buo mu no na dwadi ni bia kofa ne ma na ensan ye bra ko bra nko ma me bu Ghana ne a wotie mi ntie mi ye na abosu o kan spare part dealers no na ebi ma kofa ne ma na o mo buo no o ma just a price nde edeje emo no na ne ma ne bi gu ho no ma na ensan ye na nso na moto bo no man ka se ne de dada nti yenye no dadam na yɛmfa we ne nje buro foforo fise we ne yakofa na foforo Anidaso Wɔhɔ ebi si krom ha na Ghana ni be na okɔ shop so okɔtɔ ade anema na yɛkyem se we de yɛkofa na kyenti bo no yɛgi dada na we nso de nansan na yɛkofa nti bo no tumu na ka no wokɔ shop ma oti bi okrom ha na yɛnte bi omunya gege ebo foforo na nte ba ne se nende se nema na bo aba form de na yɛnte so a wotumi gina na so ka kira Ghana ni sei ye ne ma ne nsan yente yeto se beboka na aka ne na wotum na de nsan na woton ne de wanya so mfa so ana asma mbisa ni
si akyekyere oman a wo hu ye de atu hu akyɛ honhom hyɛ nso ye me se dan atu hu akyɛ honhom na de kyekyere man ontere sɛ Ghana ni behu ni sɛ sɛbe oyɛ Ghana ni ne senti de oyɛ bia na sɛ afoforo nso boa obi ni yi pesemi nkuminya selfishness ato nkyɛn ne Ghana ni bra kɔbena tumu da wa hwɛ sɛ de bia da opa mbo ka no ya hwɛ ye nyina bedwane akɔ New York City akɔ bra den na werɛho sɛ Ghana ni betena se ne wadwene bɔne sɛ ɔno nkuto wadifudo pɛ ɔno nko ade ne hia no ne muma foforo de ɛnyɛ na asɛm anya ne dadwea yɛnkyekere mansa amanyɔfo na ɔma sɛdeɛ yɛne a yɛaka nso a yɛsɛ yɛ ɔma ma no so yɛwɔ yɛ asɛdeɛ sɛ yɛ pray yɛ part sɛ yɛgya no nyina ma mpanifo no de aba akɔbrɔ ma na ɛnyɛ yɛ dawo enti Ghanafoɔ no binom titu na dwadifoɔ no yɛnyɛ pɛsɛme nkuminya no nto nkyɛn maniama yakɔ fam no mo man no ba bia nya so mfaso bi mantume no frete wani passe trem hunu sɛ we di ɔmamu ni nyina bebia befa bia America ne bo so wate tosi bo wate bibia yakɔ fam kakra na ɔmama ni nyina so nya mfaso yakɔyɛ sɛ ni nyina no sɛ fango bo na atenti yɛmfa ni nyina mfa ma hyenkafo sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo nte so de a na du ba bia na kame akɔyɛ sɛ ne ɔmo anya dan ɛni ni yie every said yakɔ no ɛyɛ ɔman no nyina na ɛnya so mfaso nti ɛsɛ obi anya so mfaso bi ɛwɔ kurom a yes na ma ho akɔyɛ den a obi aka bi editi ahyenkafo ne sɛ wɔn no normally no wɔnom price no ɔmo de ɛyɛ fu ɛna de tem hyenkani bi abɛto no price mu a ɛyɛ na ɔde fango ɛna ɔde tum ɛnu ntira ne mom ne sɛ fango no bɔ no so te na sidi ne so so mo so mo kɔdi dwa na sɛ sidi ne so so anya hoɔden de a na ɛsɛ dwadifo no so to ɔmo ne mabɔ so enti yɛbɛsrɛ ana afi nso abanya hyehye pa bi mra yɛbɛsrɛ wokɔ amama hodoɔ bi so a obi antumi ntɔn no nneɛma bɔ sɛ de wɔpɛ o nneɛma bɔ no sɛ wɔn kra ha na mo sɛ yɛ make baako ɛyɛ 10 cedis a bra kɔbena wokɔ mantukwa ne bɔ no saa na teɛ wokɔ fa bɔde bɛtom twɔka ne bɔ no the same thing adenti na mpanifo ntena se nyehyehyɛ na aban no ntumi mfa ne ma bi entu dwa sɛ Ghana aban pese wo boa na adwadie kɔ so nti aban no so boa bi aban no so adwadifo asene na price control na aban na timia control na boa ne yehunu sɛ wedie enya adwadifo nkuto ne yebegya bibia hye ɔno mo sɛ ɔmo anya de ɔmo pɛ ɔntere sɛ aban de na besi fam na price control ayi adwuma ne de bra kɔbena kaskala efi so obi akɔfa na nema bo sɛ de wo pɛ so ɔkɔ na sɛ nema bo ayɛ ba kumpo a ɔba ɔbɛka sɛ ɔno na de ne sika akɔfa na nema nya wo na abɛkyɛ ndia wɔnye tide bia da Ghana ni a owo fam no obebre obehuna mane enti ya besre Ghana ni a wutie mi anopai do wo ho se de wankasa do nyonko se wo ho fa ho se Ghana ni bi eti biam ni mpaboa mu na hwese de tie hwinhwuma de ekosoro ya besre he de ye twetwena sane abasa ye kwani na ye kum ye ho ye ne ana ye pra ye ho wo manim mo bia nya so mfaso bi kutafo mpanifo na mo dede adwadifo na no monsode o monsode mo na adwadifo na ntrase se ye no kure se sidi no na hwe ase a ema ne mabo ya dende anyame adom wanya ahoden mo mane ema ne bo ni nyina so nte na Ghana ni onam ba bia wodi dwa bia hu ni se dede na wodi no ba bia emfaso abaso aban so yesre duty no wate so anasa dada na ibisa mpanimfo no import duties no mate so anasa dada na eyasema yesen bisa no sesi de na nya hoden de a Ghana ni okofa no mafra mo na de aba no obedu port wo no ma na mabo no eso wate anasa dada na eno so yasema yesen mpanimfo ka ho asem mama mfa ni nyina nkoye fuo fango nko a na nima bi wo ho no ma hu hia se yeka so yenka import duties as at now Ghana mpanifo mate so ana seti na nya hoden de a monte so ma Ghana ni dwadini monte so import duties nema yakofefe amana de ba ho to ayetua ne port no Ghana mpanifo Ghana mampani John Dramani Mahama o mampani nte so sa wote so no obi atetere nema so a e be reflect mo obi anya so mfa so but on tere dan ne de ba kobre ye be kwaso ahun de yehunai TNT na shankafo no bia wi ataso say ye den o monte so and it is truly working and me pon adwuma me kobra dada na o monte so dada na se koba ne sa na o man ye moa
enti se ye pese ye patriotic ye yo mama pa ne ye bona Ghana kona nim dia Obia na se de yes wo ye abanya ne de adwadifo nya no mo de ahyenkafo nya mo de Obia ne de a o man be kona nim ne ye nyina ye ho ato be don tere den say Obia be pray ni part ne bra kobna sidi na be kwafo ma koduru 1 sidi mpo wo de opassion nso ne na me ka kire Ghana ni se sidi ne be 1 sidi mpo na fango ye to 1 liter 1 sidi mpo a Ghana ye nya so mfa so da efiri se pese me nkuminya ne se de Obia pese ono nko ayeye no ahye nipa bi akoma mu ma no Ghana ye nya so mfa so da right enti sidi na akofo ma Ghana ne nje efiri se kwekofo mi Ghana fo nya so mfa so bia fango na akofo no Ghana ni onya so mfa so bia ordinary Ghana nya so mfa so se ne ye say president ma muntua light bill meboa ministry fo ahodo be muntua bi ba Ghana ni ordinary Ghana se ye tua na meboa betua enya kwase ebuo the festival sabibi I make you point to pa opambo Hitman mami ti wa no pay sami bi aka ni nyina mami fa kakra eka ho na yenko you better Ghana for say always be an do me feed to DL na me de kakra me de ka ho ne say sani o ka say dollar na akofema na cedi na wanya hoden no emfa effect papa bia emfa mre no menene ya adwen hwe say yes dollar kofem ampa yinya ye nitua but na don't know say bia internet no so nko na dollar kofem a Hitman mesra omo ka say dollar kofem mini dollar mum afi na me ko New York City a ana bia me kwa kope bi wo mesra wakose ukakose $100 ama ma da price na eda internet no so no this is the correct price okay and mahu se binom so send say even US embassy okoye some documentation bi or ye charge no 16 cedis per dollar 16 cedis per dollar ewo US embassy nwana me hu se obi dia ba to social media do yeah sometimes no enye ensem ni nya na hu wo hono ma ogidi senior na minua samebi e ka no import duties and charges no and also sign akwakọ aba yate so ana yente so san ya ma we nyina nkanfo Hitman nra me ne wu nyina ye kọ dakuman kokompe eko sisi ka masa ye kọ ye no enkoma idididi ye no mo person mo kire duty ni yente so nti ama car spare parts no still a omonte so nebuo ayeden se ne omoton no saa na omoton no nti omode omonte se odogo bi enu abe nti se ye beti dollar be kofe mana ba be ka 1 cedi se ne na menu e kan na se petrol fuel ebe kofe 1 cedi na se ye nyamfa so bia wo so na dede na ye no choka na ye no na emfaso ben ena ewo so edema yen Ghana for dollar abafem light bill na ye toto so no mesrew abafem ana tomatoes na ne boaye dendenden no ai na hukuta 10 cedis abenya tomatoes miensa no abafem ana obi ka bibi dollar ekosro na tomatoes boaye den minim se tomatoes no ye de dollar ni dua o seden o well be na fertilizers na ye kraba no because of dollar rate nti na ama tomatoes nso bo ayeden no enti yete o man we mu niema bo ayeden me kai se time a dollar no ekosuru gidigidi no mi wo baketwa okosku bia o de Cerelac ekosku nti na me title ma no Cerelac na 4 cedis 50 pesos dollar started say course within 2 3 4 5 days no me ko na Cerelac no edu 9 cedis mi busa me ho say dollar ne course no na sa stock na wo honom no ye old na ye new stock enso ne ya me no ka say dollar eso atia ba femu ama na ba say
10 cedis 44 pesos. And so sanye yeto Cerelac, sanye yeto milk, sanye yeto insecticide, sanye yeto sugar no sana ne bono eda so tie. Anka me hu se bia dollar no a drop ya ba fem no meko shop se me koto Cerelac no ne bia sachet baako na enei 9 cedis so say 7 cedis no na so ate abaida say 5 cedis and now 4 cedis 50 pesos eno ene be mama hu say yes dollar na e kofem no mi nya ho emfaso na Ghana fo ye dede na dollar na ekofem omo a dollar na ekofem omo ye omo a edwadifo na omo kokwa so no omo benya emfaso bum because omo ntete omo niema so osesa dollar no na se like cedi no na odekofa niema ne ba emfaso bum no obenya because oton na de no bia 100 cedis dollar na ba fem no they say obekwa akonya ni bebre no akofa niema no bebre no aba beton no agi ni sika bum di ahye ono nko ane ho enti ne yebesra ban say onhwe no mfa niema entutu akwan mu no momo modern say niema ebekọ fem ede amayen hwe na no TNT say omoso omo etete so Hitman enye adwuma he say Ghana fo no oma ye omoso omunti Obia Ghana fo aye omoso omunti Obia because aban bi a otwa mu asem okokan no ato Ghana fo trim nje say Ghana ho de mra bi aba omunti obetima ka cho so ona akofa ne niema ebo ope eno de beji because enhihye bi ani o hwe se empanimfo de nhyehyɛ egu akwan mu sɛ yɛsei enei ufira masaman ekɔ ensanwoma agisei ufi eye Taifa Burkina ekɔ circle agisei ufiri Kwabenya Musuku Junction ekɔ Hachoa gisei drivers fo sei yempene yentiase enti Hitman sasem we ebi betimi akwa akosi wo eye Ibrahim Tuare kuromu asem we bi betima akosi wo Donald Trump kuromu adenti na Ghana nko ade obianfo obia anyahwe nanka driver ni nanka mpanimfo de saa nhyehyɛ we yaba uzu ni so ba mesu ya na metenachiri na mehwe a mi hu se Ministry of Road and Highways we like we omo de saa pressure we edit to drivers. Obama den komo ba ko so a Ghana so omo jitu. Ghana phone so di ni say drivers no do na aka say one car owners sales a wo ye no eno so won tre so. Say eno na mekan. Eno na meka say utimi say omo de pe eye omo ankasa political way point because you say menya so omo trance kasa yie ema obi agitu mu so ene ye beti so ama cowness nso abam aba bekase ye beti so na emom cowna enti ni sales so oda so agi 350 cedis a week o sa so onkonkoti ni TNT that means obey adwuma from ahomachi to ahomachi esa be ma omo so bebre enti say yatete so dia enti nkwan kopim obi oton makoni je na ni tomatoes so taxi driver bi so opon adwuma bi a odidwa edi kofie hwe say yate ni way so enso okwa akoto tin tomatoes a ebo ne edeje ne dada na no a enti nka ono atete ni way so no first no na nkwa na nkwa akwa hu se bi a tin tomatoes okoto e no se no so abafem na hu so okay ene me dia matete so no ene no agba no se nye sa de a ebe ha dwen entete so no mi hu se etete so wo social media but ente so me ntwa opambo ano na asma me bisa ne se na ahyenkafo no drivers no me fa ne se car owners no mo so mo association de wo ho ana ana se drivers ne pe ne wo because nka o so mo association de anka definitely say ye can say yente bo no so na no say o so tena se committee o so teso o teso ene shenkani obi a wato ka bia so ni me say ye say yente bo so a na say so yes ese wate so but o ma yi o mani abasa so under the pressure beto driver no so ese wate so yes so enti no sa niema na ekoso ni nyina no e ma ye bre menu asame bi e ka say e sa ban ni ye enhihye bi no o ka say bi a se o tom moka o kotakwa na boss kura na milk baako eye bi a 10 cedis anke be boa because esa emma obi a
sabi obi betima ba be fa milk wakra ha na odi faka e di akoboko anaso odi akotamale odi ni TNT ni ni bibia be ka ho afes milk ayeto no wakra ha no maybe at 10 cedis no odi kodu boko a akodu 15 cedis anaso 14 cedis mika say teacher ni ote boko no oni obi otenkra ha no nyina agi pepe o ni otenkra ha no to milk 10 cedis obi te boko eto milk be a 14 na 13 cedis because of wabefa milk na free ha e di akọ ntama niema boa edede nti sa niema no so no abanhwe na omo ye in charge no omo ntrase na omo hihye na omo ka sesei ye de ebuo we e ba bonten ye de niema we buo e ba bonten at least sane ya ma TNT no lorry first no ye nyema aduane a ye di ebinom mefa say like tomatoes garden eggs no hu kroni band no crowd dey ndie nko munya na ndie obi antoni send your pen emum yet to say like provisions to say milk sardine any sane man dey anka yemma no one price so nanka ba bia wo bia no uto indomie 2 cedis e wa Accra uto indomie 3 cedis e wa Accra esese ye saa wo begro uko takwa uko Babia sana esenkeye nemom ubetima to indomie Accra ya ampu nkran ya ampu ubetima to indomie ba ko wa 4 cedis ubedu a wesi 6 cedis ubekwa a wesi 4 cedis 50%, ubekwa a wesi say eno ameto cowbell wa ha uba satellite I think say 4 cedis ba meto wa ha 5 cedis adenti na ese basa enti no omu enhwe na omu fa bibie ngu na kwam na esa na yen ene ho kire yen wei ene ma meka mamide manuels ni se oman no ni akoya na akoye no mumie peska na yentu kwan enko New York City eho ana brabo no ebekọ jojojo e dia ma eho de oye adwuma kakra bi na dollar no abansem kufu na wo de abo abrabo pa wo ne oyire no ma yo Papa was in New York City. Zikibi, Martin. DJ Hitman. Yes, sir. I'm going to for good morning. As someone kakrebi na me kan fa we mse bre no kontie say tie for bem. Nti asamni na ne say Ghana and Africa ha no. Ya your own enemies. Say the nua be ma kodwonhira no ka no. Me emfa hye obi emfa hye ya ye ho. Ya na edi ya ye ho abro. E kire say dollar no me there be an anko for me can ade ba kwa me kase say kosoro ewo Ghana high effective prices $1 because most of the time no Ghana akra no bibiri kra e trade even business in dollar okwa a parliament okra mo bonu in dollars na me boa hwe say we me more example before say omo ton cars kase sebe yanti import duty so hwade we yo baby jo fancy wa kotoka e bia car no turn $500 $5,000 me just calculation for just $5,000 no sometimes maybe na dollar near 15 e bia to CD sometimes turn $5,000 the bag gun is schema a number 75,000 and can 750 million and then the same fancy what on the car the same price na 5,000 e wa brochu uto wa brochu or 1 ton in Ghana cedis uto wa dollars uto ho so no the same the fancy they say one of the 10 or the 11 no the same born what the bag gun is schema and 55,000 cedis would you dey na in when you also when you fast almost 20,000 into because the duty no say that's what be e won na be pimi na kura still when you fast into team make them say duty no say duty be e won na nti no the obeton na beton into ya di ya ho abro no kura mum ye ka no kura fine dollar rate e wo gogu yi uko bank rate omo the charges be can swift charge a lot of charges me my trading forex my turn your online scanner who ni say no ube bank even bank transaction se scan da me my account mu kwa nye dollar account a dollar account there no put there straight and then with me lucky I charges ni no so but a cd na ye ti amana ko dollar and obedu na bebre edoso e be me wie kwa na number 13 or 14 cedis so me call black market kra na black market on say bia 10 me to turn be e bia 13 or 14 but a den ya turn your man abroach prices in there dollar na dey to it mum yet tin your man so enye only a friend said the drivers na tell me the whole sector bebia light bill then bebia yati bebia
ye tete so ne sa ye di ya ye ho abro ye di ya ye ho abro e ba from there ye nte so ne mo mekosoro de beto so simple yes. Right. Zigibi, and so I'm making a point. If I call on the Kakran after and I pay sorry, so 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning. Maybe I show when you. Auntie Magino. Auntie Magima meet you on a pay. Yo, I no pay more budget. So maybe I had the or farm boy a day. We are more kind in a woman. Then some one kind of say, I buy no. And near maybe one no some work or more. I'm watching my phone. And $1 yarn, I'm more come once them. O port duty no. Never wedding. A day, bet you to your near maybe I can come one son. I wait near you near my. And yes, I'm get to our port to her. And to Munya Botre, and I'll do a while. Sad time on $1 now or the cry near man. I say, Yana near man at the door. Our baby yatom. And I had $9 now about 10 cedi no. None was the sunny 15 cedis or the Accra near man. I be your duty now, or be you. On a tongue a mocha. Or the blown soon a year juma. And to Montomo, and the 4 year one a pat. Emma will be beers or my Ghana ye or be beer to movie. Enquires a bit no money beddy and the binum so bad 3 1. And to Montomo. And near my beba for more, a beba will be out and then near muscle. One would drive a force one won't see. I good for young year the anything. 8 years Remo, Montomo, and near my beko, a former will be a idea. Morning, I'm in your juma. Auntie Maginago Ponka also home. Good morning. Good morning, Hitman. Mr. War Camara. 30 seconds, young Brefum. Hitman, the Kakra American say. Assume you don't talk. This is an hour for now. Yeah, you're better. You're because we're better because I know the Obia and I say you're better now. And Kuruno, Tisani, you're going to hit more into us. Been so trust what I pay. Good morning. I'm on his German Diabo. Hey, Beman at the San of pay. And that will German. Tell my phone in a hot to say. Oh, we know you're German. I mean to want to pay. German, eh? Maybe I may see some of you support the route the whole Ghana. Say, Bibini be a force. Bibini. Would a patch Bibini Permano? No one can be very happy. Pa. Bibini be a force. It's not a shot. Country be a so the new be an Naya Juma. Country be a Africa and yes, the new room. A chrono, a mumma, basa. Was only some Rabian channel. Chairman, chef, the Biamacata, who call a chance of Javalas for Gomu she. Mishakam question, let me say your Munuka or Quaiso. Oko Kuchana ho bi ho masa de na mo ye papa Muhammad tie ni masa se na da for ye tipo so na mo for so chencha yenti lo le first na ye teso no ah no do no to je me muko aduane oko to na de supermarket a on teso no onya so da for ni mukro masa na ka amka ya ma petu hu sibo ye ya hata ma ne gum ne de speaker siso masa ne sie ando da ba ne de kai na krom masa de ko so ya so ye krom city no da ne ko so because I said there already, I said they know to the another one. I want to share the Google name of Tonzo. None of them come to say, I may body, but your tomb body back to 20 Ghana near Casaba. Wow, so don't pound was my papa Hamad citizen and also on Tessono. Was so you near the speaker in them near Casafa, Master to the video at Ghana, Obia Hontono. Yes, so no, so the Niba, no speakers is only a Casasa, Teonia Maso, but yet Papa Hamas American Antonio Twisty. What about 25 in Wasomasia? Mother, who will go 25 city? Go Pino Cobaton idea about them, go Bia Hobatono. Papa Bahama will tell me so that for local phone. No from a book room, not controversy in Juma. Yes, sir, ye Jagan and Nipperman, dear Bassa. Bibini, who just Bibini Pamano. Wow, so bad shit. You, Obin so trustworthy. Good morning. Good morning. Yeah, Frosty. Yes, sir. From Bracco. Mammy to want to pay. And the pay Medawasi. Sir, a woman about Macano. Bonia will go breakfast here, Crano. Or some be an more can. Or not a key beer will go breakfast. Or some be an animal. We say, now I'm to go and see a and also work a fan. Only a son can ya no cook a fan, my gaba. Yeah, no money boy. First, you can make. If you're quite a party, and fun. So once baby. Musa, it's a baby. I put bomb in the crapa. Sinja, no my price. You be simple. No, daddy, I done the quality to be. See no mutano. Hey, Osinjan Cafano. See,
This is Mrs. Samuni Cassie, Ghana for the parents are some. This will be a sugar food. The answer there, dollar or boko the blue once they working. So, remember, be anxious. Okay. Former Aban on man also. You now on chin to me on China power. Okay. Yes, I mind my way. Just sugar for media. And Mumbai better as in the way mamma a politician. But your woman a man you now go point also. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Farmer, just for young part of young count. And come on, so your first say. Yeah, friend is said with a selfie time, Harbour City. Say to 30 seconds, Yanko. Meso, Casano. Or maybe I'm right, maybe a son in across a younger town. Yet, to my whim, Emma Dora Cosra, Obecomarket, yes, Dora Cosro, no be. Nadala ba for me there say be ye wunyansa enti normal so since you are Dora Cosro krabia through Dora Cosro time you say taxes to 20% look at the get you so because more the form marry dem ko they be am complain say petrol boy nti charge my boarding since you ti so a me baba to mo one car pa the auto mama the same the auto mama me baba ton tosa dia wo to mama de se be wo to mama na wo ba fuka ndia wo pressure me meti so ma no sa na ye no me kaka o be ka say old one o te go nto so to mama wi ansa me a shop na o ka na se no say pana me ko to me ka say old one inji wo ye na me ko to no me ka say old one o man ye tim no masa say yam fet mo de mu o man na masa bi se eyeyi okay. It's saying you're president tomorrow day. How be control ya because we need tomorrow soon. Who's be done? We need now. The one sama. We don't go any sem. So what you say because we believe you are semra. They make us. And you believe you are semra. We believe you are my principle in that we are saying. And that's what you are for. And you believe you are such a principle for community one more. Right. If I want for. Me that you miss now. Now go point Charles. So we'll do a very final call and not pay. Yeah, dear. Good morning. Yeah, good morning. Me pa Jeff Rosay. Michael, I'm want to say. Na me adom ye ho ye pa Mike ma me ntio. I'm also casting on message for 15%, which is unfair. And I'm for car or dog corner. 50% when you kiss. Or dog tracker. Neighbor, the same thing. This is 15% I need to my own. You know, the echo. What I say, and the back goes to a more gun hand. Yeah, almost there, or more than me, job, almost some become your business. We are almost saying, especially with the legends, may I say a bomb mobile. The piano come on some and you cannot put your 1 year. And yet, that movie is a topic of the tax. Because we are born in Bra, a do baby, I said, O Conington, no Sianuka, no Mr. no Muyan, no Musano. In a ham. You, Mate. Right. Yeah, that's a part producer here for Winnie and Call. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Rosay. Eunice, mommy too. Yo, and none of them are come as well from my papa. Now, I didn't make clearly say, now me grab a poor come work and then my one say, oh, say, Ghana, you to me in co factory in Cotoniema. Uncle Bia or Tona, dear, necessarily me co factory, no Cotoniema, not price in the year back. Now, so I find the Pabanian and some. And so I could do a graphic. And this uncle for me and telling you, be so they fast water. And the yet day and near my boy bed. And the abandoned friends to say, you beat me up, yet only a back of factory, back of talk. Now, yet, Uncle Bian Samoa, the Enquires and the Choson, and no Bia the Batoso. Okay. Now, so say, you told her, you told, and Abrafona, or my Bagana, Hannah, or Mauritania near Mano. Yes, Rabbi, only a mobile. Because of China or the near Manaba. On what be ye bako. Yes, why ye cut beton, yet in temper, ye be at so tongue, ye entire dear.
so the entire mumwa ye na ban no ntie ye nsusre right but men come where was here said pebre na fe ye din komo so be ya bra so ye ko zigi so ha wapambo baby jo ye ko quick one bra ko bra be da tiefo na se nyame nhira wo mo enti de ya ka ne so ma ne de ye nyina ya sade se ye beboa because ye ka se government na enya o mampani o ye collective ye nyina na ye kabom aban no ne ye nyina ban no ene omamma ni nyina na kabom ti ye nyina ye mmom ne ye nwene wo ma no ho se ye dwen wo ma no ho de a obi ayi na sade ya Ghana ye nyina ya so mbadwen ampa Ghana be fa ne ntuma pa fra baby jo yakọ Hitman ana one thing so na mahu ne say adwadifo no nie nti omo mpese omo ebetete omo ne omanso no omo nji ni say dollar no ebe stay for long me hu say omo ni gidie sa bebre na no omo kasa o yen hwe de we ebeko because omo tete ne ma no so na within a month hwe asa akosoro a ombesa atum like ebe hadwen enti no mpese omo ntwen no omo hwe magic dollar no o yi no se betime stay nkonana yes you know e betime stay a check akra ansa na omo atete ne ma so me so me fele se sa na binum eka enti no se ne ye ka akosi ni se muma modern se mo betete ne ma so ama na ye ho atoye na ye ya ye service card akwa bruchi no ye na yentimi enya we sika ne ntem New York oh yeah because sika ye save ya ni asedi omumu aye ni save mo sika na yentimi fantu kwan ko New York City because e ho na abrabo pa wona Ghana ade atete afansam zigibi media de bia meka se yan de di ya ye ho aboro abro ni de because we die because me my calculation simple one be say dollar no se ne ma me ba ko ka se ni omo no mato bi agu odida na mato bi agu odida sami bi ka se de mato agu odida no tama ya $2 ni mu ka se wo ke mu di kan ton enu no ebo fofofo mo de fry eton na boarding it say ya tiso a musumu tiso it say yan jai yan hu brodi a ene sa na be ko so say endra ofrefo bi frɛ no say your friend cash out it say abrewe no adwadifo omo cash out time into omo cash out omo breni omo breni into omo cash out no yes you well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say no come up production team no Ziggy B wa pambo other one for Sammy B Coffee Taylor and a team ni nyina. You're from a Hitman. Good morning.